Karbi Anglong Nehru Yuwa Kendra pen resort terang Kangthur Jep Hansai Kedeng. Karbi Anglong along ta Ayushman Bharat Kapang Cheng Jep Hansai Kedeng. Dokmoka lapen Dengaung Lams Kilikapat Kachithik Rinti. Kardom ada pabiota long peneli Philaban Kropi non biotang ton pen archek tha Karbi Anglong Nehru Yuwa Kendra pen chiti inkora hini arni difu metha sa hemalong resort terang mate youth club Kangthur Jep Hanching Washing Saipon. Karbi Anglong Nehru Yuwa Kendra pen resort terang ke paching Thurje Phan Sai Mo Dengsi chiti ingora hini arni difolong ke do metha sa hemalong isi mai pado mai along Karbi Anglong Mountaineering Association atum chetong dun pen resort terang kaching Thurje puthak chingwai dun. Karbi Anglong Autonomous Council and District Administration at Tumpenta Pini Ayushman Bharat Amo Kiding Pon Japan Sayang Ling Chipariding Ponlo Bharat Talavira Long Pachiton Dun Pen Pini Karbi Anglong Alongta Ayushman Bharat Mate Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Kepang Cheng Japan Chesik Ponlo Laswa Kimyawar Sai Kangpu Jadim Difu Circuit House Along Sitirikam Pen Pathik Pon Adap Kepapor Pen Ke Chengja Sainer Lokrihini Rajdi Pen Arnitili Isira Plikebra Po Apor an Prime Minister Pen Ayushman Bharat Pang Cheng Ponji Ladada Pi District of Harman Ayushman Bharat Aluron Ponji Lada Kachini Japan Chethan Me Laswalu Mate Card along Abang Pubang Pietum Lak Potong Kadihin Kirap Longji Namalam Sopor Pan Birta Mung Teponiksina Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Tiana mo people thar biar talong bang tholo non nang kiri jiti ingora pho ani dokmoka la penden gang lems kilik topo la sophan hinia hawara long kilika mongwe ke japtan olupusila da katne salong biar tanang pali dokmoka la penden gang lems kilika phan non malom ratcharia song pen jongjung pen kilik kachipati duna bang phwa bang phiatum kachipa haija phan ke pacha taga sai kedeng pen awam chingtin rap tanglo hinia lems alongta chiti ingora pho ani kilik topo kilik kachipati atum munit kachisana biti da klempon bom loputa piota ripton long BJP West Karbi Anglong District Committee asai MP Satgaon alongsi pathir pontanglo West Karbi Anglong apartment Satgaon alongsi BJP asai MP pathir pontanglo baithalang su LA constituency IMLA Dr Mansing Rong Pilapen MAC tumga chong duna hut chiting ko rahini oni Satgaon along BJP West Karbi Anglong District Committee asai MP pupon Sahim kimi kiluda longsong amai phu arun terang MSC Horan Singh Be Mongol Singh Timong Prabhat Chandra Tarolapen VDC amai phu tum chitong dun Sahim kimi along Bhomti Arniwang Ratpen Kisung ke boalam Kajathan Paduji puta MSC Horan Singh Be pen pachta কিন্তু এইখন সরকার আমার দল অকল এই 5 বছৰতে যে আবদ্ধ হৈ থাকিব হয়তো নহয় যদি মই কথাটো চিন্তা কৰিছো যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি যদি ৰাইজক একো সহায় নকৰাকৈ যদি 15 বছৰ অসমৰ ৰাজত্ব কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ কাৰণে দিনে ৰাতি কাম কৰা পাৰ্টি এই পাৰ্টিটো পুনৰ 30 বছৰলৈকে থাকিব আমাৰ অসমত আৰু কাৰ্বি আংলং biota bang kila pan skang pan poniglom domi thakmi kurwang thu